Hari muri 2019 ubwo umukuru w'igihugu yahishuraga ko u Rwanda rufite gahunda yo guca moto zinywa esanse hagakoreshwa izitwarwa n'amashanyarazi. Ni muri gahunda yo kugabanya imyuka yangiza ikirere. Kuva icyo gihe hirya no hino mu gihugu by'umwihariko muri Kigali hatangiye kugaragara moto zavuye ku nganda zarakorewe gutwarwa n'amashanyarazi gusa, ariko kuva mu kwezi kwa Gicurasi uyu mwaka wa 2021 hatangijwe gahunda yo guhindura moto zisanzwe zinywa esanse zigatwarwa n'amashanyarazi. Aho umukozi wa kompanyi Rem Limited ikora aka kazi arereka itangazamakuru ryacu uko babikora. Moto igeze ahangaha ikoresha esanse, dukuramo ibikoresho byose bijyana na moteri ibituma ikoresha esanse. Hari bimwe twongera gukenera, urugero nka tanke ntago tujya tuyikuraho kuko moto ntago yagenda yambaye ubusa. Ubwo dukuramo moteri, tugakuramo exhaust n'ibindi byose bifasha moteri. Moto isigara imeze gutya mubibona. Noneho umwanya wa moteri dutadushyiramo iyi box niyo ingi ntago turayishyiramo neza. Iyi box niyo ijyamo amabatiri ijya ahangaha imbere. Ubwo dutadushyiramo n'ibindi byose bijyanye n'amashanyarazi ku buryo moto yacu ibasha gukora. Ubwo n'ipine y'inyuma tuyikuramo kuko moteri yacu ibiri mu ipine y'inyuma ni iyi ngiyi. Tugashyiraho n'amaferi yacu, mbega ibintu bijyanye na moto yacu byose. N'amatsinga dushyiramo yacu. Bamwe mu bamotari bakoresha moto zitwarwa n'amashanyarazi bavuga ko zifite umwihariko ugereranyije n'izinywa esanse. Moto isanzwe umuntu akoresha ibintu byinshi cyane, amashene, amapine asaza vuba. Numvishe ibyiza byazo uburyo zidakonsoma. Ku bamotari batarahinduza bagitwara moto zinywa esanse bo bavuga ko moto zikoresha amashanyarazi zaba nziza mu gihe zaba zidakenera ibintu byinshi nk'izo basanzwe bakoresha. Nese uwo muriro nubwo uje uzasimbura n'ibindi byahenze kuri moto. Umuriro tubasha kuwukura mu kivu ukava mu ngufu zose zishoboka. Ubwo urumva ko bitandukanye na esanse twajya gukura hanze. Abakurikiranira hafi imikorere ya moto zikoresha amashanyarazi bavuga ko usibye kutanduza ikirere zifite umwihariko wo kudakenera ibintu byinshi ugereranyije n'izinywa esanse. Prince Bonfils ni umukozi wa kompanyi yavuzwe haruguru, imwe mu zikora akazi ko guhindura moto zinywa esanse zigakoresha amashanyarazi. Rero uyu mushinga ni moto ziriho zikoresha amashanyarazi, zitanduza ikirere, zidatera urusaku, zifite mbese inyungu nyinshi kuri environment ndetse no mu buzima busanzwe mu mikorere y'abamotari. Bwana Ngarambe Daniel uyobora impuzamakoperative y'abamotari mu Rwanda Ferwakotamo avuga ko moto zitwarwa n'amashanyarazi zifite ibyiza byinshi ugereranyije na moto zinywa esanse. Icyakora ngo umumotari ku bushake bwe ni uzahitamo guhinduza. Abamotari nta gahato kariko bashyirwa. Umumotari wabonye ira moto y'amashanyarazi igenda yarayikunze. Ubona rero zira zahinduwe ku ikubitiro rya mbere abaza mugenzi we n'umubwira inyungu irimo. Muri 2019 Perezida Paul Kagame yavuze ko guhindura moto zinywa esanse zigatwarwa n'amashanyarazi bigamije iterambere ry'igihugu, ndetse icyo gihe yasabye abamotari kuzafasha igihugu kwihutisha iyi gahunda. Ni bigezweho, ni biteza imbere u Rwanda, ni biteza imbere abanyarwanda, ni isuku, ariko ntabwo tuzajya tubambura gusa ngo tubagurishe. Izo ngizo tuzashaka uburyo tuzigurana. Urabyumva? Abamoto ab'umwuga wa moto nagira ngo mbategure ko muzadufashe kubyihutisha igihe bizaba byatangiye. U Rwanda rwihaye intego yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere ku kigero cya 38% bitarenze umwaka wa 2030. Biteganyijwe ko gahunda yo guca moto zinywa esanse nirangira hazakurikiraho guca n'imodoka zinywa esanse na mazutu. Daniel Hakizimana, Flash TV.